Na mede wo ekọ prince so asiedu enchen na dia beto dwa no ene se adwadefo ko bi e wo man mu from tag wo mo ye wo ye che wo masem nyina ne se customs to da bi a wo mo sika bi a mo jejeje wo mo ne ade no ye bo mo ka sanse sika ni wo no atum se wo de enko nkrata mu na so mo agi wo mo na prince akopie mo no ma wo ne bi mo ebebo enkomo ye nkohwe bi mra. Traders Advocacy Group Ghana edi abetu dwa se wo mo de sombo ebo eye custom officers bi a wo mo asantimantem a wo mo nam kwan bone so echi wo mo sika twidi a tese mo du pa wo mo dwen wo mo ntiase ne ADOM TROTRO ene wo mo president edin komo edi afa ho owura David Kojo Amoaten ewa ha na sombo a mo de bo mo no munyina so no ene sen me ya do ase ye nyina so ne se eye ye dwadi form wo Asante region ba kon oyi ni container mienu container 4 no mienu kwa Asante region mienu Accra ni ekodu Asante region no tax force bi akoche no se wa ya under declaration of which enye importer no ene calculating the duty na wa ya under declaration na se o gisika waje unene start 120,000 mudi anu ama ni be si 40,000 no otu at 30,000 cash and otu at 10,000 I won momo na say sika na oje ni Thursday no wan go tu amaban ho e dan nche until so what say asem na bedu tag head office and na Saturday no okotu aye ye nam sa de we so ka kire Ghana for say o man panyin ba ye wa bono ho modern finance minister ama ye say dollar no a stabilize it yeah was a man near ma eba for more na sa extortion we can hunti na ema edwadifo bebre no because of a high cost of doing business na sa custom officers ya omo mpe oman Ghana ye no omo ma ne kosoro no enti na ema enema bo ntumi ma fom sania eba no ye nam ene ka kire Ghana mpanyimfo se omo ntwe custom officers a omo mpese oman no asumdue a ye nya wo ye business in and stability a aba e wo business circles no ya bo aban na aba so no omo mpe no custom commissioner custom officers no ya mfra omo na ya nkasa nkira omo se de be ya edwadifo wa Asante region no omo beto omo no mbetima di omo dwa enti no na safwe o pese omo ye nhwehwemu no safo omo wo mu din a mo de mampenifo mbetima nhwehwemu na safo omo nya omo den Officer Prince Daniel Mensa ode ya boni din ne number ode momo no to so nyina no ewo ho ya ni nyina e de be kire mpanyimfo na you should be called to order because your friend is o maye adwuma nso mo man no your friend is o me pesca emfa ngu ni botom sanya dia say anu enwo da wa akanya de obekwa kotu eska no ewo government chase. All right na a tag wo president and ye ne twetwen komo fa sombo a wo de abo customs officers bi a wo asantimantem mensu na me di mate e wo trotrom se trotro ne ye ma mate ne jesu se awe